Tijumba leti laphaya. Tijumba? Tijumba. Tijumba. Tijumba leti lapha. Tijumba. Yebo. Okay man. So tibe ngibani lapha tabani futhi nikatwado waya kaMtilanje ngoba phela mangisebenza angifune ukubona into yemuntu. Juba semuntu asihlale ekhaya lakhe. Ma'am, what if it is something that belongs to me that's expensive? Wena bese ngala uthi thathani tinjumba bathi tinjumba tini angathi babe nithi mina leti jumba leta akumele tisuke lapha ti expensive ti shape siyatisusa uyobona ukuthi udichava kuphi udifihla kuphi whatever you're traveling its way just hold okay makhini sengivile shem emali ngicela ukubona shem na letingalo shem ngathi vele ngingathi why you went so kwebovu ufana kaphuma entweni yami kanini uyacebisa ngathi umedem lamalanga yini inkinga kanti umuntu angahlala ngendilutho uyakhuluma umuntu uyenda uyakhuluma mina ngisabantu ufuna ngicane emkhudi